Wah, what's up guys? Kembali lagi dengan kami berdua. Nama saya adalah Restu. Dan saya Rais Wikram. Kami akan tutorial dangdut pose. Oke, kita mulai saja. Tak perlu lama-lama. Asik-asik jazz. I have an apple. Ooh, apple bag. I have a bag. I have an apple. Ooh, pineapple bag. Apple bag, bag. Pineapple bag, bag. Pineapple bag, pineapple, apple bag. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dah.